Miaka kirumaniririo aikari a matura ngurani matuire maruteire biashara yao ndonyo-ini ino ya Marimanti, mburi, ng'ondu na nguku ikirehwo kuma miena itiganite na kaunti ikirehia mundu wothe urehete kindu gia kwendia. Twendagia mburi mungunyeni tukubiriwa muno na twabiriwa twara kugurirwa mburi ira tukauta tukadengana mbia jaka njwara nchiringi mburi mo chiringi 30 na twetira mwathoni to inde tukwendorera kanjora twagea nyomba paro twake na baturie kaire kwa mbuzi tunalipia 30 mbof pais ambayo ni kali kulingana na hali ya huku kwetu. Thengia yao gwitikira kuriha onjoria aya mathuguranagira kiharo-ini gitari handu ha kwigitia riua rihiu riria rikoragwo gicigo-ini giki gutiri mai ma kunywa ona kana kioro kia muingi kingihuthirwo ni aria monjoragia na ageni aria mokaga kugura mahiu mao. Lakitio twigita risiti tutindete riugani tukabea ukiumagaruko kiwatiro mburi yaku ugete ciringi 30 ukarigara muno rio tindiro bete na twinde twiba thirikari lakini tio tutiguchubirwa antu ba mburi batio chubirwa tafadhali tuchubirwa agitaka tukwendia tukumaruke tucumbura muno ikancho tutirigire tukinya kiugo yetu thoko yetu timbirige tukwenda kwirigirwo thoko yetu athine tuatine Marimanti. Riu marenda maheo motungata maya ma bata niguo mbeca iria marihaga mone ikirutithio wira na gutungatira muingi. Utie kioro utie tuthia githaka ina tukaikumia no githaka ina gu nende tukwenda kioro kiega na bantu ega kwendera mburi tutie kubi mwatho tutie kuguthabwa kwa tuna stress ukendia mburi yetu na hata mbuzi zetu tunanunuliwa bei ya inafuu. Hata wakati wa corona tuko na kiangazi sana, hakuna chakula, tunausanga tu tukanunua vyakula mkebe mbili mbuzi moja. Sasa tunataka serikali tuangalie ione mambo ya Marimanti tununulie mbuzi mzuri. Handu-ini ha Inooro TV kuma tauni-ini ya Marimanti kaunti-ini ya Tharaka Nithi njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.